Ia, toi whaatalo whatu fo i le Emperor for Christ, ia po le sua tau mo Kiriso. Ia i pa ia manu e oro whaapena mai mo mai tato pokalama le nei tu la. Ia mātou te whaatalo whatu, ia te ore sua pero tato ali i ma tato whaola o Yesu Kiriso. Lea, ia talofa lava. Ia le whaangaruina fo ia tapo i ngā mano nei e kāresia, ia pero le kāresia whaputonga le tui pitone, sunga ia maiava i marfatua. Ia ele ngata fo i lea o Autatalo, ta mai a Fele, matina ia Ferila, ia ta mai a Laloasi, matina ia Ofera, ia nisi fo i o e matutua le e kāresia, ia mātou te whatalo whātu, ma whaftai, ia ono lo taulango langoina la nei Pokalame, ia ele whangaroina fo i le Global Kingdom TV channel, ia mātou te whatalo whātu, i soaf pelo Yesu Kiriso, tato ali i ma tato whaola, ia whatalo whatu fo i lusa nei, a ulali, ia ma whai paanga le nei tu la, ia ma lo soi fua, ia li whan tato i mafuta, umi whai sina, umi tate le toi panga, ia whaftei le tua o lea wanoa whaaulo, whapian tā maua, ia whai fo ina whaasoa e ale lo upo le tua, ia te mene o la tu lo sunga ulali, ia e amataria tato sa talo, ona tato atuela ia e tato whaasoa le nei tu la, Mātou whaafteiktele la matama i le ola mani malosi o lau whaamalo foi. Pai e ona whaataunuina o mātou tiu te tau lo whinangalo po lo malo. Mātou wala au tama, mātou te mana o mia lava lau whaaunga ngā whaia. Ia te ma ua o mea whai ngā luenga. E sili a lau whaaunga at whaalongolongo a lau whanau. Wai lava le ali ia i la tau o maua le avanoa, mātou te whaasoai la ua fionga le nei e fiafi. O nisi fo taimi la tau te maua ai le nei au onang, mātou stalo lava i lau whaaunga. Ina ia maua le avanoa lo upu le atua e ngalue ina ai, le aloto ma le anganga le ali ia. Whai eisa na filifilinga e vea oi Yesu e whai mona le i mona whaola. Wa le aunga leo le wha moe le ali ia na e wala awina ma e stofi ai e mātou ia whaia lo whinangalo i le lalolangi e pei o na whaia le langi tama. Whaau mai oe ma e whaamnuia mai oe, whaamnuia fo i le atua le nei Pokalame mai se le CEO ia iai au whaamnuianga. Tama le al mātou bana au wala ia te o Yesu mātou liin mātou whaola. Amene, amene. Ia le tua. Ia le li manor soifua Samuel foi mono. Ia le li. Le aunanga le Emperor for Christ. Amen. Hallelujah. Ia te rola ta watu lo ta upu le nei tu la. Ia o tatu se faitau e mau mai le e peru. Tu se e peru ia te rola. Estama e faitau ngā. O le fai ia ta amateur me fai pu mobu e fanga te fai pu suma fa ama mole lava e sunga ia pe fai le ia wale leila fai ta wina le fionga pa ia le atua le tusila e pelu lona ta mua ia fai ta wia ma le fai mua se o fai pu sfun fa ia langa o leilungo screen a se o le fa nga il sulfa ia e mana ia fai ta uma o le atua o le na feta lai mai ana mua i o tātou tama, e le au perfecta, na aua wa i mai i tonga fiti ese, wa feta lai mai o ia i tātou i nei o na po e ngata ai e lo na alo. O le wa tofia e ia e fai mea uma lava mona tofi, na ia fai a foi e ia mea uma, o ia, na ia fai a foi mea uma, o ia o le pupula o lona mamalu, ma ua matua tusa lava ma ia, o lo whātu mawina e ia mea umalava, i lana fionga mana, na ia whaamamaina e ia lava a tātu wangasala, o na nofo ai lea o ia i le tūtau matau o le sili ese o ilunga. Ua whaapea o na sili ese o ia i angelu, e pei o na sili o lona suafa, ua maua i o lātou. A wā o ana whea e ana whea tala i atuai o ia i se tase o le au angelu. O lo ua tali i oe. Wa o whānaua oe i le aso nei i le malea e whai a umona tamā e whai fo i o ia mo ua tali.
ua whaapea mai foi o ia I lona toe tū mai o lana unu matua I le lalulangi. Ma ia ifo angelu lava a le atua I a teia. O angelu fo ina ua whetalai mai o ia, mai ai o ia, ua whaia e ia ana angelu o matangi, ma ana au auna o le afi mumu, a ua whaapea mai le alo o lou nofo ali le atuae, e whaamavau lava lea, o le to'o lou malo, o le to'o le ami o tonu lea, wa e fia I le ami o tonu, a ua e ino le ami o leanga, o le mea lea, ua whaauinai o e le atua, o lou lava atua I suau o le oli, e sili I e tau te whaatasi, I le malea le ali ie, na e whaavaina le lalolangi le amatanga, o langi foi o ngā luenga ia au, e whaumatia ia mea, a au oe te tū maupea, e pala ia mea o malava e pei o se ofu, e pei o se I e pulu e te taata ai, e liua foi ia, a au oe e te leli liu lava, e lea I foi se unga I o tau sanga, a o ana whea tala ia tuai o ia I se tasi o le au angelu, I nā nofo ia oi lo tū tau matau, se ia o whaia e ua whai oe mo lātou fili, ma me tū ai o vai. E le o nganga e au auna ea I lātou uma, ua awina e au auna o na o I lātou o e a maua leola. Ia familia maile tua tusa ma le whaitawina o lana fionga, ia foi pea ma tū mau ia te ia, lona vi inga e whanga mau. Ia, reri. Amen. Ia ono le tā upu ia pe on tātou wawa atu e, o le tā ua, ia o angelu, tata nona angelu, ono o le tātou si whaitau, o lo tā ua o lo whamatala mai, sili eso Yesu. Yes. A tātou wawa e fo ila e compare mai ai, I le author, le sili eso Yesu, I angelu. O sunga o lale a mata mai stafa matalanga I sili eso Yesu ia ona tanga e la ia I tamta upu le nei tula ia vi ele tai fo I mo le fasoa ia lo sa mo le a tatou leo walanga o le tusi le ta ua mai ai le sili eso ke viso ai o lo compare mai ai ia perfecta ia maangelu a teletonu ala tātou le ola ia Yesu Keriso, o le tātou le tā ua foi perfecta. Ai si tātou o ia angel, Samuel, a tonu foi maua se a foi, se tala mana ia mai angel, ia malama mai foi le whaafonga anga, o ai angel, o ai mea angel, da tatia la ia aungo le tusi o no Yesu Keriso le sili es. Ai si a mai angelu pe ha. Amen. Sa tala noa le Kerisiano Samuelu ma le tangata e talitonu le Hindru. Pa mai la e wha matala la ba ele Kerisiano. Ngā luenga Yesu Keriso sa whai ele lalulangi. Ai na whai wai lole o le tala ale afo ia. Ale Kerisiano. Ua whai fesili ale Hindru. E whaata taula ia Yesu. Ai amata el tātou por kalame. Sei langa o le tātou te le tusia a e pelu Samuel. Ma ilor pisili mua ale Hindu. Why did Jesus have to be born? Ai se ana te tau waino na whanau mai ia Yesu. Ai whamaile tali ale Kerisiano. O lo o maua le ione mua whai pasuma le manu. E va aia lava le alo e se tasi. O yele i va aia lava le alo e se tasi. Ele i va aia lava le atua e se tasi. O le alo e to atasi. O ia o lo i le fata o le tama. O ia wana whailoa mai o ia. Longo winga la whai mai. Ai se na tatau wai o na whanau mai e so Keriso. Ai tali le tuspa ia, o le alo, o le atua, na ia whaali mai lo na alo. Yes. Pa mai leo le fasili lo na lua ale Hindu. Why did Jesus have to die?
Ai se ana tatauai ona maliu Iesu. Ai tali le kerisiano. Whamai lai maua le kalatia mua whai o poe e wha. O le na foa ina mai o ia e ia. Ona o ata tauanga sala. Amen. Na ia lave a i mai o ia i tātou ai le olanga leanga. Ua iai nei e tusa ma le fina ngalo o le atua o lo tātou tamaa. Na maliu Iesu Keriso e whātau nui na i le fina ngalo o lo na tamaa. Yes. Whamaila le fisili lo na tolu ale hintu. Why did Jesus have to be resurrected? Ai se ana tatauai ona toi whātuina mai Iesu. E whamaili tali an Kerisiano o lo maua le mua konito limas puman wha. A whaifo iwa le toi whātuina mai Keriso. Po ua le whaale au ngalo mātou tālai. Ua whaale au ngā fo i lalo tau whātutua. Amen. So o le mafuanga leo toi whātuina mai Keriso. Ina ia whaau ngā ina pele ma ia whātaua ina le mātou tālai. A ia whaatau nei fo ilo tau whātua. Pa mai leo le fasili mulia ale hindu. Ai se ana tatau wai o nā whio ai Iesu. Why did Jesus have to ascend? E wha mai leo le tali ale Kerisiano. E te maua le tusia e pelu. Pa e whaitau le tusia e pelu. Langa le tusia e pelu. O lo tā ua mai ei mea o lo whaia Iesu i le langa. Ia male au angelu. Yes. Ia o le amatanga o le forsanga leo tā. Hallelujah. O le tā por kalamenia fiafi. Amen. Peo tātou vava ai rau tātou mta upua. Awa, na o mata o vaitau inisi o tustusinga saintisia. Ei. Mese ala ia NASA. Alo whaitau ela nisi o lato tustusinga whamai 5% o lau langi tali tonu i angil. Ao le whawa se fulu. E le tali tonu ia Yesu. Ai na angil. E tu se le tali tonu ia Yesu. Ai tali tonu ia angil. Ko kiki ala apa pe apa e whawa se fulu. O lesi valu vai se fulu tu sa o tangate e lei loa se religion a. No religion a e lei loa se pa e tali tonu ia angil. O mafau mafau lava po lea se po lea le tala tu spa ia e winga ia angil. A wai tau lavanta tu toi fo i le tu spa ia po lea se tala anga. Po se ale se tala tu spa ia e fai mai na ia angil. A wai atato vava ai ai vai temini. To tele tangata o tele ata tifanga wa e faali mai ia angel e ia ta tifanga o ta o mai o angel o tamo lata na o mai sa wala angel mai le langi sa tau ma angel le lalo nei tu sa le vai la na o tangata mai fafo i angel ata to vai vai i inicio ato tu si po vali tangata ia e ele tama i angel ele angel la po a tele la angel te vai o angel fa fine ia o mana ia leo le tuspa ia po le ase tala tuspa ia e fai mai e winga i angelo wa o peon tato vava ai ia e tele tu ai na angelo peon tato vava ai e peon tato va ai e tonu tuspa ia tolu lava to ia angelo ngai fai ngoa mai tu tonu le o le tato tus fai tau e tonu tuspa ia ai mana i lo vava ai atu tu se tolu su fitu ia tu su fitu tu se tu spa ia o lo fa peona fa matana mai ainga wenga a angel o le su fitu ia le feringa tuai su fitu foi tu si le feringa fo ai matola i inicio tu singa e le angel le singular ia ma le plural angels a fa sa mola o le angelu ia ma angelus a wai to tele angelu to tu sala se la iva su mariva ona fa matala ina angelu i to tomo tu spaia ai i tu saiva su martolu fa matala nga angelu ile la plural i to tono tu spaia a tato va ai la amata mai la matanga ia angelu
mai lava le amatanga wa tatu fa fesili po fe na amata mai angel wa o fe na amata mai angel tatu to fo ia le amatanga tu sa ke lese wa tatu va ai e tu sa tatu va tu se ke lese tatu tu va ai te mi la fa ile tuale le amatanga na fa ile tuale langi male na lo langi tu sa tatu va ai le i lumana o tatu lo ele ia fa ile tuo o angel ai o te fia mai le tatu ta se manatu momo e fa pena ta fa so ai ela i au angel o le manatu momo te fia mai te fa tala noina o le tau o le angel i fofuanga le tua o le tau o angel i fofuanga le tua wa tatu va ai tal e tatu spaia i tono tu spaia e te lele o angel tono i le tatu tu fai tau pe un tatu va ai tu so angelu ia tu so o tambo ia fa ngai nele tu pela tatu tal no se tembio ia kuma ia inisio angelu lo fa pe ona ta ue e tu spaia e fa le fa so mai inisio i ngona na fa i ngoi na mai ai tu spaia inisio angelu lo ta o mai tu status faita tu spaia inisio angelu ta ua na ia ia bi ele li fa tai mole malatu mole fa so ono le tusila ke nese peo vai nga te tele le wa ye ile fa yo pel mcha mo le mcha maya o le isu foi la le nga tupu le ke siano i te mi o tangata yu teia o ile u fa o laina o le fa fita uli le wa ye wa ta ngofi le au yu teia ia yo la tu ma ngai fanua awa ole amai I ole sili ese o Yesu ke riso ele ngata perfecta angel au tali tonunga fo ia le ala na lai o nga mai le tusile ona wa amata ona se e tua le Cristiano ona wa tali tonu I perfecta to e tali tonu I angelu ai misi Yesu Keriso e pe o le tulanga le anga le wa batu le tala I le au Kerisiano o Yesu Keriso ele to e fio falua mai a wa tau no ule tusi le e pelu wa amata ona turn around pe o fuli tu le au Kerisiano le faolaina o le ato e foi tua I talitonunga fa iuteia ma tu maanga I fanua fa iuteia e mataulia la e tahua tele le iuteia le au perfecta ma le au angelu e peila ona maiaia le peila ona fai mai ele tatus fai tau fa mai o angelu foi o fetalai mai o ia ua faia e ia ana angelu o matangi longo winga e tahua tele angelu mai ai le amatanga e mataulia o angelu e leise angelu fafine e leise angelu tane e pole mafua foi le fatu sai Yesu fa mai a tato wo iluma a tato wo ile langi e leise faia ba pe o angelu langa e leise se angelu tane ma se angelu fafine ai fia tawala fia ola le mele te fisili mai I ngoa angelu ia kusao o angelu sili o angelu sili ia le tua e fa nga foi fa ingo foi la to ke rupi o lesione se rafi na pa wale tu se tu spa io lo ta wa mai ele se rafi o ele tu sili a Isaia yo no le ala o tamalaya e peye ono apa awe lelea ono apa awe fufiai mata ma fufiai mamae ai lona taua ai angelu sili la ia o le tamau o Mikaeli o lana pitola au malana ngā luenga fai o ia o le faitau a le atua e tatou te iloa I o le tala tanielu ngau sawaia ia I foia kapilielu e mai le tali ai sau kapilielu o lae e a foia e kuku waku ia faipule o le vani monimo manganga leanga
ina ia awana I sau mai kapilelu ila le mai le tani te talo tani koe fo I lo leo Mikaeli e mai o joe fo I lo kapilelu o mai ma Mikaeli o Mikaeli la e ia ala na ngaluenga fai e iai fo I angel e tutu wala tau luma o le tua iai la le au ke au se rafi le ala e tala noa mai e ia tan ia fo Isaia o la wali ia e tutu ai luma o fon fams no foa li kuse kama ngai leo a o tolu ia angel si kuso o fe au ia mal au faingan wenga le ale tua pela o ia yo Mikaeli o ia o le fai tau ale tua that's it o lana la mata fai ai o me ka o military le ala au mai o kuse falinga e ka ta ima Mikaeli au military that's it ale au ale tua o kapli ia pe o ia le o fe ngai male ave fe au mo moli mai fe au o ai fina ngalo le tua moli mai ya Maria le fe fo sai o fo I le fe ngai tua ka ti ngalo wali ia ngai ai o ka mia o fo le nga o le au le tua o so le vanga le au le tua o le matafa yo ya la kapilelu o mea tau feso ta inga that's it community gate foi lele ai fia mawalo a fia nangalo le tua e a mai le fe au ia longo ia kapilelu ta umai le upaia ia mata ma lau fai ngā le tua ia po au na le tua e ia la markama le awa Lucifero ai le I fai ngoa ina lo na ngoa ia satani po fili o kamala le e pie I la un vai tau ia I malausa ili e pei e fai si mawalunga le ke o kapileu o fina ngalo yo le tua I la kia ua e kukusa umar kokoru ni e pei o kama pa tua ina le tua pei o le au fai ngā wenga le ala au se rafi e kuku lumo yo le langa ia le e ono apa au pa mai o apa au e ufufi ai mata o apa au fo I ufufi ai bai ma apa au e lele ai au apa au fo I e ia yo la to winga o le ufufi o mata o le ava ma le mata o le tua o apa au ia ufufi ai bai o le auna e pa ia e kaunga pa ia I lumo yo pa pena fo I la apa au ia lele ai e usi usta I fina ngalo le o le fe au nga ave ia Isaia de kuku angelu ma apa au ai ka mai apa au ia Isaia o mele kaunga fai a fai ngale fa alo usia le tupu o ele la kulai a fai ngale karikomu usia ia I le tua o ela ia e amba I mata I le tua ia e au nga fa maongi le tua ma ia e usiuska I fina ngalo le tua fa penga foi la tato e taua foi angelu ia tato loai ai ole mele fa tai ai Samuelu le koi mon e lei ma se o tato e au noa ma se angelu e au noa ma se angelu e puia I tato se vai le maua lungo le taua o le angelu ia I tato o le fuafuanga foi le ale atua I tato ua talia hina Yesu Keriso e fai mali I mawhao ia sa soani e tu le tolu le mua amen I ele to maro mo fasol le fia te no e isi ngo le fai ngo I tono tu spa ia ange pa peo no fai peo le tu sine yo pum tapu mo ta pu le fai ngo o atali yo le tu a tato va ai la o tu so tasi ai no fai ngo e angeli peo le sa no mai le tu se tanielu tu sa o angelu le fai ngo mai tu se tanielu e fai ngo they are watchers a tato ai ma fa le tu so angelu e tu mai ma va ai pe on tato va ai tu se tanielu ta po fa tu so au va ai le ai va ai foi la ia Lucifero tu so
o le ngā foi nā Lucifero e whaia, tu sa he's a people watcher. E tu sa e nofo a ia Lucifero ma va ai tangata. Ma e mata tu ai tangata po ara tonga luenga le whai. O na mawhtau mwhaile o ia e ngā yoina i le mea le iai. A tātou va foi la i ngā luenga a ngelu e whai. Peo na tātou tā ue tani e lua. O le au va ai, o a ngelu fo o le au va ai. A tātou vai foi la i tusia peo na iai ia tusia ko koronito a. Lewa mai o i o lea. O le li o vani monimo a. Tu tamana a. E whai ngoi foi a ngelu a. A mana ia pena e sau noa noa. To mo fai o mafo po ani me a ngelua a pe fai ni tino pe le ai pe on ya nga a ta fai tau le tus pa ia o a ngelu e fai ya nga e le ni tino e tu sara o tamai e fe o ile vani monimo a tu so tamai pe on ta va ai tu so pe o le sa no ave fe auli ya le tua a ta va ai la tele o tala lo fa pena ta o mai ia a ngelua pe o ta va ai tu ia Pena e sau noa tele o mese lava te mina whanau mai e sua pe o ina tele na va ai a ngelua a waile ngata whamai na i te mina whanau e su whamai o ala langa a ngelua o susa o i tātou te loa ile leo ngā o a ngelu tono fuafuanga lea tua o le si bea na o va ai e pena e sau noa o ke rupi a pena e sau noa o ke rupi o le tamatau le a le atua so le isi ese le a ai ma le lo sau no mai i le tatus fai tau le fai le vai i tula ai pe ona o tu se skia o lo ta ua mai ai foi ma te ulia foi la tala ko ngai o peo e se ngai le wani e to tolu ma me o ke rupi o i ma se rafi o ke rupi ia pe la na atato mata i le ato la aua le atua yes o le ata o ke rupi ngai lunga le alofa tu no le ato le alofa tu no longo winga e tala noa ke rupi i mea ta o puipuinga yes e fa pena foi la se rafi pe la se rafi e pe o la wali e tu lumo le tua le ala ai o le angelu sili yes angelu sili to tolu le pe o ia Lucifelo pe o nga wenga Lucifelo sa fe ngai mai o te mo vi inga ai o langa saunga fo ilenga sa wai mata le tala no me tu se skelu e lu furban sa wai mata il fato anga ale atua e tena leo e tena la taimile na fawai le fato anga fa menga e fato anga ale atua ai ole va inga le nga kusanga challenge ai penga le anga ile loto o e fo ia Lucifelo ai le talitonu ngoni si skola o le taimi nai waifa mai e pe e savali Lucifelo ia ao tala po ilele e soli muli bae yes kuse adi se lole ao Iova palasia kule bae o Lucifelo pe ile fa mai soli muli bae ia Lucifelo ia ao le atua ai ke ua liliu mai ua fuli mai le atua ai vai atu Lucifelo ua whanau mai usa wan wifo i totongo le atua lo nalo Yesu dei la o ingale fe me ye Yesu ke wiso ilana tala noanga o le tamai totonu ya jau o fo i totongo le tama e kusa nga ba ai kulosi Lucifelo ile halo le atua wa sau totongo wa fio mai fafo fa italo inga mo Lucifelo ma fu angala inga ai lole le Lucifelo ele o ia la le sekini le ia ile tu o longa ano ai ka lole ngala inga sau lole sau le e fato e sau e ma ko fi ko e punga lo ko otso amen inga ia mau e ia le that's right le dominion and for kingdom ma fu anga fo le ngala inga oso yo ye tena ia
ia atamu ma eva o ngaloba boy o no ma we atamu ma eva le fato ai o mele sa manga ia faiso na malo amen se selo male awala se selo lai ai o angelu o ave fe awale tu le fa mai ai tatu spectau o au na o le matangi yes longo winga tau mai o le matangi le yoso na tino le fa ye Yesu ya no Nicodemo e te fa longo ina ai te le lo le menga mafua nga sawa o le men fa ponga nga sawa ma le mea nga ai o lono winga la le anga ai sili atu le tangata e ui o angelu samu foi mo ale por kalame ale atua na fai ai le tangata e fai le tangata ma pale ali I o ana nga yes me foi nga ele ma fai si angelo on fam sino le tangata that's it dangol pale ali o le nga wenga ale atua o le tangata ole olona fina ngalo foi monona loto atua o le tangata o ana angelu ia o ana au o ana afea o le tangata leanga na maliu mai elo na e more important ia te ai ono leta te tahua ta te tala no le angel e iai le tahua o le angel yes ma leanga I por kalame ale atua mana por kalame fatatia o le fa mi ngoi mai ai anga ai noi mai kama ia e fa mi ngoi mai tama e o foi o le temi muni muni e mi ngoi mai ia ana angel ai ngo fongo fa tato that's it ai pau neo se abonoa wa mala wina ai tato wale o mai la angel e fa il fina ngalo le tua ale wa tato a ve tato e fa il fina ngalo o le tua that's it ale ko tato te ngalu e mana ai ele ma fai ele atua ona tu la fo ina I tato o e o fa o la ina ma fu anga le o le mai o le to fo tato le foi fa fo mai angelu that's it amen o le I ya tato mai tato amen ai va ai mai lo le tato fe ngai pa pitauni e weste lo tato amen ole e tola wapi lana au angel e pui malavea ia te tato amen io se fa popo tu le ta fasoa ie deli le spirit of I 20 I mele o angel ele to light ni angel we o to tele na waya mano angel nei fa peta ngate e to light ia angel ele ai tau piliona ia tau awa tava inicio tala tuspa ia tala ia saya man au na ia kamo kes kes man au ke go va bot so kusai pita au angel na tava vai foi la tala ia tanielu fo be na fo ia le mau il tawanga na fai ola fa mai tele la angelu nai o na ta te loi ele se tamai au taula I le tua ele se tamai nei tato fa pe o se tamai au tau ai le ai matua tele la val au tau ele ngata e au nga ia angelu fo fuanga le tua ai pe un tato vai e to tele na wa ia angelu e faia ia e fa pena so swani e faino o maluenga mana o le tuni e whaanga i oi. Le si mea o te via tata noa e vei I angelu a wato tira tangata whamena o vai le angelu. O angelu sea I loa sea pe on tato vai ai mana ia wa tato vai tu spa ia na saule angelu e sau angelu perfecta tala noi perfecta pe on tato vai so se mea pe on tato pe o vai o ole tu se fa tu le tu ave fe au tu so se me ta wana na ova ai malu ta fo ia e inga yo inga angelu se e nga yo ai le lo mele e ia o ratu o pa ia le angelu
la pe on tata fasili ana va ai I le ngaluenga angai angel na fai o le temina fio mai Yesu wa tele on tata va ai le fio mai Yesu fa mai wa ala langa angel ia e o foi fa o so ino Yesu na saud angel fa malo si ya Yesu a tata va vai foi o foi temina maliu Yesu fa mai na saud angel liu ave ese ma ai sa no foi lunga na ma tu so ia o ita te vava se ai lo mai angi ai o lo te me nga yo eta ele se te mai nga yo mai ia angi lua o le si me ma ne na o vai na o vai I tala angi angi tu sa e nga yo fa atasi angi lu matangata tu so la to o au na o le simea po so fo mai tua o le simea nga pele sound ta e tutui mamalo le tua angele fi tele angele tutui mamalo le pele e sound o ke rupi fa mai apa o ke rupi ngai le atola we e pai ai fa mai e no foi o nga tonu le mamalo le tua pe ia la tato vai pe ia angelo o FBI po secret agent foi lá o le te me minga ele tua o le menga ele tua e nga e foi ane lua tu so o le yo anga la pe un tato va ia pen e sa no e to fo ma ia tato ma ane lua a wa tato va e tu se fa alinga e te melena tu si e kalesia le va ma e tu si e kalesia tu se e fa e ane lu e kalesia Wengala to fala le kalesia mala ngel e yara le angelo le no fono fo le kalesia e ma tusi uma me le kalesia o BCC tu sala o tusi uma te lo po tusi mai tusi mai la le angelo e tanata le o tu le lot mala mo pena e sauno pena e taua le taua o angel a wa tato va vai tu spa ia te le nga wenga a angel lo faia o I foi la tato te lo ia e moni ma fa mauni angel pena e sauno e o foi te me ile to fio mai Yesu fa mai e fa nga yo mai Yesu angel e faia le au taula se sau fa malo si mai ta e tau angel Lese la vole ole au na. Matau leo tātou leo la le tino. Ai wa ngelu le pe o kako sai le nganga. Po se la winga la utala. E pui I tātou mai le ti Apollo mana au langa o leo mai la tau me pong sa. Ai pe o ngelu ia la tau te sila fia le mingoi mai le fili mana au. O le mea fuaanga le whanei Yesu e tola wape le au angele pui ma la bea ia tātou. Langa tātou te le iloa le fili, tanga la tau le anganga la tau o tātou le tino. Ai pe o tātou angelu ia, e na te lau te iloa le mingoi me le fili pea o me le fili sa tani mana au. E la bea ina I la le tangata, whaatua me talitonu I le atua. E le whaiti e le pe to I titi. Ma tau lia tasi vai toru le mano angelu samsatani. Wow, yes. Ai lua vai toru lenga no nofo le lang. Lea la e leinga papenai fo la tātou e tā ua te leo angelu. E pui ma la bea ia I tātou. That's it. Tā ua o angelu o ame fe aua le atua. Tā ua o angelu le fai mai o matangi. Wow. O lona winga o le matangi e le whape yese no fuanga no fo le matangi. E felele a ile matangi e whape na fo la pe tala noa nga il felele a I o angelu ele ngatai e leo ma pui a te tātou. Ai pe o le au mai I awane I sili le pe o no le tala le efeso ile a foi. Ile peru. Ai le tā ua ma le au ngai le ngata I tāua I le atua o ana au na. E tāua fo ia tātou. Lenga o tātou pui ngā lea. Tātou pui malabea. Tele me tauna tātou whio tia I lunga le ana. Oh, yes. Tala noa fo I ma whanongo longo I nisi o tei.
talitonu inisio o molimau o le nga le anga le feeling nga mai au feita itanga ia eu ka vale ia la me be ja vale ai pe o angelu ia sa fa i tatu ta vale le la fa me ele fa pe poi ai o le tangata la tu tali molimau o ila to uma wa talia Yesu ke vise fai mali I ma pau ele o misi ai la le angelu e pui malabia o le tāua ngā ia tia o le angelu ia tia ai olo o tele le tuspa tala no me le tuspa ia o le au afe au e ila le ngā mai I o ngā ua iai le talitonunga o le a whātotua na I Yesu Keriso ai focus lo le angi le ngata I lea focus a ngā I le il perfecta a le a mai vaenga e fa manino ai I le Kerisiano e ui lava I le ange au Yesu Keriso ai le tāua langa o afe au ma au na le atua io sa ufa popo tu le ta amen o le si bea na o whaavai toi tātu si I tātu sfaita o le mea neo le angelu e marosi te nei e manatu mau wha mau rano I le angelu whape e le se mana o angelu tulau ai pe un tātou whaavai tele o tala tuspa I olo tātou whaavai olo o tau tele na tau angelu mali I vani muni mua tu sa pe un tātou whaai pe un e sau noa tu se tani e lua Lena tau wai ia lena ta talo to itani lu ai le fa me wo tuaina sau le talo ona le tau angelu mali I vani moni mo pe un tātou whaai tu sa man o le si mele e ngā tili ai angelu wa e malus e mana au miele e malus I angelu wa mana au miele se angelu wa le te loa e me faina tau mo pero tātou wawai e ui lava la o angelu ma le ma Yesu ai e siri siri mamau ai ale Yesu a le ngata fo I leo ngā rena na fai Yesu a o angelu e so o le ale se malusi o angelu lo iai a wa peno vai I le whengingo tuai fa mai na tau le angelu fa mai fasioti e le angelu le fia sulu valu afea smea fa pena I le aso tasi le angelu ana fasiotia e ia au tau sulu ia a sulu valu afea I le teme tasia le angelu a tato vavai la awa tato vavai la ia Yesu I te munaro Yesu ke semana e rota beto e tipi o le au ana o vala au I angelu e o mai a tato vavai la ana vala au la Yesu I angelu e o mai o so tua o le tau tele me fai pe a pe un tato vavai e ele malosi o au taua nei tato fa peo angelu ele se malosi ai e tato I loia e tato te sa valia ia tama malosi le fio e tato tua pe un tato vai o la wali ele ngata e vai ai tato a pe un tato fai taua o la wali foi o le va ai tato tu se mai mo mai tu se tato te ngai yoi mai I e pe un tato I loa e angelu le pui mai tātou I tua. Amen. Pere e sau noa tele o moli mau po tau tinonga tangata I le lave ino I tātou o I lātou a pe o lave o ta avale o wha mai o te mina le loa I a wala ma whepena Whawa ia le angelu le tu te ia wa tu mai le tangata whaasino mai le ala. A pe una tātou wawai e le tasi tu sina le tala noa mai e whamai ia e a sausi tangata e te vaai whaalele ia wai te li lo pose a ngelu ngana lo feo ia e te wha ngape a saua tu sa o e tātou te le lo te me e ui mai ai a ngelua nei te me te ia ui mai a ngelu ui whatangata mai a ui mai na le se
Pena o matua ia ai se o tama. Pa mai se o tama a pasi ani as tangata varana le faman mole ai pe se o tupena. Ia. Eve to ina tupe o whatu. Ela me ave fora tupe. Ele lo pose angi. Ori kari komunga kuspa ia. Sa o lele i foi tato te inai au angel. Ia. O ese tato te talia. Ia o le whaatuatuanga ma le talitonunga. Ia ai oni angelu mai le atua tofo ai tātou le tātou alofa o le tātou wanga le lei. Ai o le e pei ona mai ai i le tuspaitau. O ngai ai to'o ia o mai i. That's it. E tusala e pei o le talitonunga. Ia e le ngata o to'o le au perfecta. A to'o angelu. Yeah. O le au mai i ona ua tau li liu i ai le kerisiano ua fia ngai ma whainga tā, ma whaafita uli. E tātou te iloa le leia ia. E iai tele le tāua o ange. E le whātusa ina fōi lo tātou māle losi ni māle losi o ange. Yes. E sili atu le lātou māle losi ia i tātou. Ai pe ona o le tātou me tā upulineia fia o le tāua o ange. O tāua ngā pe ona o tā pai atu. O auna le atua. Yes. O a whe aua le atua. That's it. Sa tutu, o lai tutu lunga o le atua e mano le au angelu. O atu ai ma le au paia ua whapena o na lātou. Tutu whātasi le vi inga o le atua. Amen. E le ngata ina tāua e whaia le whina ngā lo le atua. Ai tāua fo i lātou te avea le vi inga ma le whaamanu i le atua. E pei o nei ai le tai whaaili lea po le tai vi inga o kapilielu, o taimi ai le itulia e sea. E whātūlanga fo i vi inga o le atua. E whātūlanga e angelu. Yeah. Ona o lena iai kapilielu, o ia lea sa tai mo vi inga. Lea la ua tuli mai la, fo wa iai le angelu ia. I lana pitola aule. E tau mai fo ia tātou. A fo i tā ua le angelu luma pokalame. Ma fuafuanga le atua. Ia mana tua la e tā ua. E sili aino tā ua i luma o le finangalo le. E sili le tā ua i tā ua. I le finangalo le li. Nei te whapele o tangate. Wa tā ua tele angelu nga. E sili na tā ua oele ngā. Nā whio mai e so ke riso. Maliu lungo le sa taulu. Ina ia tongi ola ina i tā ua. O tā o angelu ia. O lawa i luma. Nā ua whaile vi inga o leli. I le taimina mai ai ia le tūla whono. Ngā le fia angelu. Pa mai whamtala ngā le fia angelu. La ngā le ua mai tūla whono. I le tangata i lima tai ngai le tangata. Ewa mai whai e mos, ia wape i tau tamā. Wale whai mai ia e hapa i lau tamā, ma lau tina. E leise tamā was tina o ange. That's it. Ai o le winga o le tala. E manu angelu le tūla whono o le atua. Lo lato atua le la mai le tangata na te tausi. Amen. E manu iai ma whai tete iai. I le tūla whono. A le la pasi mai te ma whai la tangata. Ona tausi le tūla whono. O le mea e malu pui mo whae tete e angi. A le o pasi mai le tangata. A le whesiri la pe mo whai e le tangata. Ona tausi le tūla whono. Amen. Na mai nā na po. E peila ona tātala noa. Peila ona whai mai. E le ngata whai mai. O whaia e ia ana angelu o matangi. Mana au na. O le afi mumu. So e moa e tāua tele angelu lu mo Iova malana pukalame mana fuafuanga. Whai mai lea. O le afi mumu. E leu tāo o ie. A ua whapea mai i le alo. O lau nau whali i le atuai. E whaamavau lava lea. O le to'o o lo malo. O le to'o le ami o tonu lea. E tala noa mai. E iei fo le to'o. Langa leo koe le atua le pule.
o le to tala no le pule le foi la wa ave le ia tau ma le pule le angelu e fai ai le fina ngalo le tua amen o le la ka pong ia le o mai fo to ia angelu ia mo la to ai sili ai le to o me nga ave ia Yesu Kristo e pe la se tala no atu le so ani tu ta fa so ni fiafi o mono e mana ia lo so no mai a mo se mali au mai na atu la fon wana au mai angel o mai angel o mai le fia angel o ma au mai tu la fon wa fa no mai le tu e mai muy ama o le tau o tato o le tangata soifu ma tuela ia wa le situ se e peru le fa mai ia e mata angel a mata mai angel ai tato maofo i le whaolatanga o tātou maua. Tu se ofo tama ka pesuli. E vai la lewa mo whaolata ala e ula. Ke ofo pe whawhenga koe li liu. Pe whawhenga tau li liu la tangata so lewa o na maliu ta. Na maliu Yesu. Te ofo. Tu sa whamei o le mena e ofo i angelua. Ile alofa tu noa le ile mawhai o na alofa o le atua ile tangata ma mai o se mea e ofo i angelu pea me se ala pe a tatou le o tatou loe tofo lava tatou mangelu le va ai mai a te i tatou ma sa ala pe e nofo mai ala angelu se whai le rira o saumu o la le whai o koe whai le ei le loa so le vanga maliu Yesu mo ia le fai tu o se lui foi nga mo ita to di i le nei aso po le nei tu la ta una tato i lo ia te tato fa pe le se o va ai mai fai pungi ra pe le se o ti lo mai e tau nei lo o le au ma le kema le fa sa mai ata le fa pea o le se sa o eta ia tala toina ni e fa sanga le situ ai fa ngari nga fa sanga i titilo nga titilo mai kemale va ai mai ia o se lui tau fo na mo tato ai mana ia wa pena e sa no o lo nga lu mai foi ia angelu mo i tato wa pena tato va ai le fa puna suma tolua ma suma fa le famei a wana fe e na fetalai atuai o i se tasi o au angelu ina no foi o i lo tu tamatau se ia o faia e wa fai o la to fili ma me o tuai o vai a sulfana le e le o le nganga e au na e i la to uma o au wina e au no ono o i la to oe a mau leo la tu sa tato vai tu sole si ngole le fai ngole angelu ole au na tu sa tato vai ole ngalu ngale ale angelu o lo fai mo i tato ina ia tapina tato ni yo o leo le fa va a tato vai la ele ngata o lo protecta to o le ngato o leo ina tato angelu a lo fai foi angelu ngalu ina ia tama fai ne yo o tato ile nu wa tapina ina o le taua foi o te lo le taua na na i tato fa pe ia angelu ele se taua angelu ai pe tato ia tato fa soi foi le nei tu la te lele te lele tanto te langona foi le musu maia ai tato te lopo angelu po le nganga au tele tonu foi le nganga le tofu tato ma le angelu mal le malama e musu ye foi tato ni so tai milanga o la to ye pe no tago o la to le lumol no fali o la to le lumol no fali ma fai al finanga lo le tua ile me finanga lo ai le tua ma fuanga foi le fa mai Yesu o lo to la wap le tuspa ia o lo to la wap le au angel we pui ma la bia ia te o to so ele ma fai ala ta to na alo esiai
mafuaaga o loo foi lea talitonuga o lana pui latou lea puipuiga faatasi ma le agaga paia o loo iai ona aoluga ia i tatou o le au feʻau o le auauauna ia le agaga paia a le puipui kamana a le pui ua gai mataulia lea tatou te iai ma le agaga paia e iai foʻi ma le auagelu o lē galue ma le agaga paia e faataunuina le finagalo le atua pei o le tāua maualuga le ia i tatou ia e malamalama mo tatou loa e iai le tāua o agelu e le gata o lē talanoa mai ai le tusi paia e uiga ia latou galuega fai o loo faia i luma o le nofo alii ae lē o mabae ai le latou puipuiga ma le leoleoga ia i tatou manatua tatou te leo i loa le tau mai le fili le anga o le tau mai le anganga. That's right. E le ino latou tino. Anga o angelu ia tatou te feo ai. Latou te malama mai loa le mingoi mai le mingoi mai ai. Ai whaafitai ai i le atua le anga le tatou te le tino. Sei vanga ngā fau wa tatou le anganga. O le tatou malama le. Amen. Pape ngā fau i ngā ua sau whao so ina o Yesu Keriso. Ai lo le malu le yo sen ele mola o angelu ia ngalato ni finga Yesu fa penga fo lungo le monga e mago lungo kele le monga le so ngalo lu fa tasia angelu ma Yesu Keriso ma ko ri fo ke mi o i ke semana na kau fa vai a le angelu amen na ko fa ma losia ba ai ni ipu manga ku amen. Ele kula fo inga au angelu le langi Yesu langa le woli tino tangata. Amen. E ui lava la sa ile tua nga ole atu. Alanga ole woli tino e la ngona le fainga ta ma le mafatia. Yes. Dewa ya Yesu Keriso. Nga le kula fo inga le au angelu Yesu. Amen. Nga fanga fo i o angelu fo inga o mai usu le rua i pesi kirisi masi le tabe aole ua whana o mai mo tau tama. Amen. Nga o mai alo ia angelu le au angelu le langi. E mo moli mai kama le. Malato pe senga e whaapia ingai le whanga o mai o le tama. Amen. E o fwela le kaiminga o tofo ina mwhao sosoi o angelu fo isa soso. Amen. E o fo kai mina wa lata inga wa maliu o angelu fo inga la soso. A failanga soso angi angelu ya Yesu o ai la itatu o le ale soso. Amen. O le tau o sili le o angi. Ai onga o le tusi le tatu te mai e. Onga o kau liu le tau wha le ori. E wha mua la le au angi. Ai leo mai malatou to. Ai sili ai la le to o meo Yesu Keriso. Amen. Na te noti ni ia le ua mea. Amen. O le ata le o tatou. E tā ua ane. O la to e so ni atu lea whaaso e tu sa mali tatou tau puni. Amen. Hallelujah. Te loa mana ia le si mea na e sau noa mai ai. Ile i ane lua. Awa o le teme lava tatou te talia Yesu. E oli. Oli. Ma me le toa tasi, ai toa tele a. E oli ina ua mawali toa tasi a. Ai te loa, o te mi fwoi nata te tau titalia Yesu. O te mi fwoi nata tu mai fwoi angilu i tātou tua a. Ne i e leo, ma la vea e le ngata fwoi lea. Peo na tātou whaitau muri a. O le wali e sosoani e te i tātou. Ni e tātou tau nu i le mālo wa uma tāpene ina mo i tātou a. Peo na tātou i lea lawa tātou tau nu mai le ui fwoi le tātou mta upu. Ai peo na tātou tatala no ino o angelu ma le tāu o angelu. Ai e siri lava Yesu Keriso. O whai ui fwoi nei whaasua le nefiafi. E le whai lava tātou sao le mālo le atua. Pe a tātou le uia ia Yesu Keriso. E ui lava tātou tatala no i angelu. Ai e le mawhaina tātou o ino la whawau i angelu. O nao Yesu Keriso lava. O le temi lava tātou te talia a Yesu. O temi whoera na e apa mai. O apa mai a Yesu ave oe. Ai oli ma ala langa angelu. Ua maua oe le mo le ola e whaavau. A whai te mana o talia ina Yesu. O la mai whaia se talo.
ia e whaapene whaine whaataita i mai ai. I ona tātou ta apela i ele nei. E whiawhi la whai se tātou talo whaotanga. Mātou vi ia o e tamā. Mātou vi ia o e tamā. Mātou whaaftai oe. Mātou whaaftai oe. Ono lo upu. Ono lo upu. Talo atu iati o e tamā. Talo atu iati o e tamā. Whaapene e a whio mai. Whaapeona e a whio mai. Ma whio tū mau. E whio tū mau. I lo uloto. I lo uloto. Whaamangalo o e tamā. Whaamangalo o e tamā. I o wangasala umala. Ia wangasala umala. Ai e a whio mai. Ai e a whio mai. Ma nofo tū mau. Ma nofo tū mau. I lo uloto. I lo uloto. Suafo Yesu. Le suafo Yesu. Amen. Amen. Tolu lava mea tāua lo whaapea na lui e ria tangata fau pa tangata kiusane na miana e whaia mua whai tau tu spaia. Peo na tātou vava ai ai, peo na tātou whaasoere nea whiawhia. Tele o tala tu spaia lo tāua mai angi. Ura whai te whia whamala mala mātili angi. Olo i tonu tu spaia, tele o tala angere ngata whoilia o tala. Olo tāua mai ai angi. Ele ngata whoilia. Ta matane te talu. O le tatalo o le fisota inga leo oe malau matai e te me te tatalo ai ia e whaalongolongo mai li taulo matai ia o e fo e te me no te ia rua tatala noa te ia oe whaalonga ua tala noa mai lau ta mai ia oe au te miava noa lava ni e whai ei on whai tu so e sau te miava noa ia te nofu whai lava ia ma whai sau talo lia tu ele ngata fo ele mafuta mai ia malon tolu a whapea ele o yese e kalesi o ia so ese e kalesi o lo fa pena la unga ele le upu ia Isu Keriso i fa pena vele o se lu itau ia te oe ele ngata fo ile e o se lu itau i e o lo fa pena mafuta mo ia fefona vele uso se fa malosi ia te oe ia walo lo tapenanga mo le ola fa vau ia ai ese sta So e whaapatai atu ai nei a whia whaapatai se mo le tātou me tā upu. Amen. E toi whaapatai atu ai a tātou sponsors. Yes. Ia awa le tātou ngānuenga whai. Whaapatai atu fōi lau ko meni nei a whiapi. Lau sheina fōi o le tātou me tā upu. Po le tātou whasoa ia whaapatai tele lava. Tātou ngānue whaatasi. Ia ua lava ia malona malo. Ia, lea, whaapatai Samuel. Ia, ngā tū sunga whai tātou si talo. Ia, tātou whai uri talo. Mātou umana ngā nuenga ta mālau whanau. Mātou tuina atu ia te oenga ngā paia. Ia e ngā lue ane, ngā lue ifo i whina ngalo maloto lau whanau. Lātou umana talieina o Iesu Keriso whai mali i ma whao. Ia mātou talo, ia e whaamanuia. Ma e wha malolo i lātou fo i le li ie ua malepe le mawhitanga ia ona o tau mo whainga le whili. A ua lātou whaia le titalo e toe ti mata ai le penga ma toe a fua ai te tae a fo ia e lofa wha manuia ma e wha malolo. Whamnia ila o auna ia mai tinisini eina o le nei au aunanga ta ma whamnia ila u whanau lātou umalava. Longolongo i lātou fōi le li ia seina le nei au nang anga le lei mai whamuia. Lea le mātou titalo ta mā, ia māwalunga so vi inga le nei e fiafi. Ai tū maulu mātou whātau baa ona o Iesu. Amene, amene. Ia mai a tei mā ua nei mai le lau mua, ia i Wellington, ia le lau mua o Aotearoa, ia whātau whā, soifua, manuia le nei e fiafi.